Sondhom law and order aron kilara puthak Karbiang Long police atum pen seki kipi. Dogmuka Higher Secondary School along ke Chengsi alumni meet me sen pen ke pachun. Dhenta Ghadalong Veteran Football Championship Surihini Rankoi Rapli ke Patu ke Pangcheng. Kardom binyada Abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi. Onarjik tha Abirta angton pen. Jakhonga chiklo niphai ECRD Dipu Circuit House along Dipu Police Station Karbiang long atum pen patir pi ponsi Sondhom law and order aron kilar mate new law puthak seki ki piasai kedeng. Jakhonga chiklo niphai ECR ni arnikang sang por phai priapor Dipu rong supia long kedo Dipu Circuit House along bharara dedang kang along bisar kintar aron kilar puthak seki ki piajai mek pedu ponlo. Kidamtang Bharata deralong British atum ke charipon kangsaya ron mate colonial period ahut ke enpona ron non pen ke Bharat aderalong ke pon pelopu chaparaisi jakhonga chiklo niphai ECR ni pen akimi ka selam pon kangsaya ron si enpon popusi chaparai ponno La soputa Karbiang Long rat kedo andami kachinia kenang sotpu mathasi Karbiang Long arlo kedo anham phang asong lapen kordaron thekser abang phubang phiatuma phan an pangrum si bangso se ke pipon akimia rona long ke paklang pon la ke IPC alar Bharatiya Nyay Sanhita madithi hekpen BNS CRPC alar Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita thihekpen BNSS Indian Evidence Act alar Bharatiya Saksha Adhiniyam mate thihek pen BSA la Sondhom aron jakhong chiklo nipai ECR ni pen RD pipon popusi Karbiang Long SP pen pachini Criminal Act সম্বন্ধীয় আইন আজিৰ পৰা হেৰি হ'ব আজিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই তিনিখন আইনৰ মূল আইন হ'ল BNS যিখন আগতে IPC আছিল IPC জেগাত BNS খন হৈছে আৰু CRPC আছিল আগতে CRPC জেগাত BNSS হৈছে আৰু আগতে এভিডেন্স এক্ট আছিল এভিডেন্স এক্টৰ জেগাত এতিয়া ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম এই তিনিখন আইন মূলত ক্ৰিমিনাল যি অফেন্সেছ হয় সেই অফেন্সেছ ডিল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰণয়ন কৰা আইন আৰু এই আইনত বহু বেলেগ ধৰণৰ নতুন সংযোজন হৈছে আৰু নতুন ধাৰা আহিছে বিশেষকৈ ভাৰতীয় প্ৰমূল্যবোধ ভাৰতীয় মানসিকতাৰ ওপৰত এটা লক্ষ্য ৰাখি পেলাই এই আইন প্ৰণয়ন কৰিছে লগতে শিশু মহিলাকে আদি কৰি আৰু বিশেষকৈ citizen centric এখন আইন আহিছে News report Karbiang Long live Kidamtang musik niphai thomkewarni Dogmuka Higher Secondary School along Dogmuka Higher Secondary School Alumni Association atum chapatur pi ponsi ke chengsi angdeng alumni meet ke padopo Alumni meet ke padopon ahu Dogmuka Higher Secondary School along abarim lo ke charli students lapen abarim lo thanbang retired teachers atum anaphan ke phapona teng bang pharohini sose abarim student atum chetong dun rinti lapen abarim lo thanbang atum ta penangan atum chetong dun bangso alumni meet along ka chetong atum anaphan ta alumni association a hin pen karcho ajai megdeng ponsi penangan atum aphan ke damtang ahut bangso higher secondary school along lo ke charli dun ahut alam lapen non ana jak ding kloya phi puthot kachetong pen ning karong alam the lahai hoi alam chepaklar ponrinti Dogmuka Higher Secondary School along abarim student lapen abarim lo than bang atum penangana ning kana phi puthot bangso school along ke bang thulong lapen lo charli rapet ajir pojir pi lapen lo ke thanbek athan bang atum pen kacha thek thulong ajok ning kang sam ning karong kachipi ang thek anutin amo horalong ta thek ponlong
labang su ingdeng isi alumni meet ki bi ponji pu ka chingwai ki cheng pen sayang deng ke pachun an bidi sore dor phlop ki pidun aputhak dokmoka higher secondary school a principal Kobin Bora Phan Alumni Association a hin pen lakha un ipin na kachuru alam the chepaklang pon ning the lapon chunji buge sini tum kamat ha pen an parsi ini ke success bak pachun long bu sini tum kamat ha asi la so ke pachun long a the bangke ani tum long ka cherap ka chitu dovik ni tum ajirpo alumni meet long ajirpo tum a secretary assistant secretary vice president tum do la pensona thase ka preka member dum ta pini daitu ke piateng pen cheklem pamelo chun lo busining thelo Dokmoka Higher Secondary School Alumni Association amai phu Samuel Ronghang Klembang phu Joy Singh Hanse Klembang phu Khor Singh Rongphar Kongchun bang David Teron atum pendanglok Alumni Association atum ke claim kidam ka chapaduk pen bang sosai mesem me et pen ke pachun pon pamit hek aputhak abarim students la pen abarim lo than bang atum ahin pen kachuro pajirpo মই ভাবো ভালকৈ সাফল্যমণ্ডিত হৈছে আৰু আমি যিমান বিচাৰিছিলোঁ যিমান প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আহিব বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰিছিলোঁ সেই সিমানখিনি প্ৰাক্তন ছাত্ৰই আহি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে বেছ আনন্দ ফূৰ্তি ইজনে সিজনৰ লগত মানে যি সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰি আগৰ কথাবিলাক তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে সেইখিনিতে আমি আচলতে কৃতকাৰ্য হৈছোঁ বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ ননসন পুলতং দিছি স্কুল বেনছি সি স্টেপ এন্ড লঞ্চ এলুমিনি মিডিসি পাদনা প্রাং প্রাং চালে তুমহান পচি টংনাং প্রাং প্রাং আলাম পচি থাননাং পেনতে নন ওয়ে গিমি তুম বুস্তামে লাহাই মানে ঠেকদুন লং পেন লাহাই চিনি দুন পেন alang tum bustame prang prang ajir pujir pi tuman kachiri jaman ake boriwa ake matha tu pupula mangso ka matha mangso jitu amit ka pati mangge lage hok neli chorulem dan nalo sami choruli ne la se puthon dalang tuman bane niya ko na ko choro pujir ke Dokmuka pen Sam Singinti Karbiang Long Live Veteran mate arta ningkan thlike pena badatuma phan panongsi dhentaghat along Veteran Football Championship surihini rain koi rapli ke pathu ke cheng arni dokmuka Veteran FC atum che pahai pon Kidamtang wo signify home ke barni dhentaghat pathu aklam along dhentaghat Veteran Football Club atum che pater pi ponse Veteran Football Championship surihini rain koi rapli ke pathu ke pangcheng pon Bangsu ke pathu ke pangcheng pona mailong aluhia man pen kor kanthi BJP Mondal Committee amai phu dolo ingti kachetong dunalong kongchun bang Chandra ingti atum pendanglok penangan man penkido aluhia tum chetong du Bangsu ke pathu ke bi pona lam the dentagat Veteran FC amai phu Kameswar Baklari la pen kongchun bang Lawrence ingti atum ke than pon ke owikimi jakong kimia tuma phan anso se football ke pathu anat kirung dunjia phan la pen artaninkan phikep pen athak tum sitame okpran ka chipa me verjia phan akemang pen si bangso ke pathu bipon lopusi than pon sonsi ki bangjia ningkan stame lapuson ke pathu ke padoponjia phanta ka chisik padopon puta than pon aluhia man pen ka chitong dun kor kanthi mandal committee amai phu doloi intia hin pen sitame bangso ke pathu ke bipon the ka puthak dentaghat Veteran Football Club atuma phan Kachorolam the chepaklang pon laben football ke pathu pen ale anparta ok pran kachepame unalam the aputhak ta than paklar dun bangso ke pathu ke cheng pon aterang atum lake dokmuka Veteran FC lapen diphu chirinti aterang FC atum ambongsi pathu pon lo ke pathu pon boma pora hut ke thek chingbar chira jok ki hai ke remang thek long le delo bonda ke hai ke rem ke patini vek jia phan pura tie breaker ke pathua hut dokmuka Veteran FC atum che pahai pon delo dokmuka pen Samsung inti Karbiang Long Live Kidamdangar ni Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan
pen liquor policy link money laundering case ke pa bon pon pen police atum kinep kangnang pon check ajok Aam Aadmi Party atum pen Delhi BJP headquarter long kachisong padupo Bangso kachisong pon along Aam Aadmi Party atum pen Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan lo sirak nangji pusi ke hang padupo lapen pen liquor policy link money laundering case ke pa bon pon thapa puthak so dak pen pinrem padupo Lasuka jisong pon aho Delhi Police atum pen permission ave pupen section 144 CRPC arona teng pen Aam Aadmi Party atum kachisong hut ketheng ke chok kiplung padopon pen pasang pon koklo Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal aphan kinep kangnang pon along Central Bureau of Investigation lapen Enforcement Directorate atum pen karju pater tok padopon Lapen Arvind Kejriwal High Court along setame case sidan dambomlo non amat Arvind Kejriwal aphan nikre pli an jail beng ponlo Halapu Central Bureau of Investigation lapen Enforcement Directorate atum pen kaningje pon thuke Arvind Kejriwal ke non amat ke akoy ave pin pen akoy ki pi pon thabason si thek pon long puta paklang pon National Desk Report Karbiang Long Live Thane pinya Abirta bangke lapon si kang ton iglo to mithak me kardom